Mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza no kugira igicamunsi gihire cy'itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 kuri mwe mwese mubana natwe tuje mu makuru yacu yihutirwa muri aya masaha. Nta yandi makuru arimo aragaragara cyane muri Sange, ibintu byamaze gufata urundi rwego. Wazalendo na FARDC biravugwa neza yuko Sange bamaze kuyimenesha inyeshyamba za M23 zikaba zahambirijwe ijoro ryose zikarara zigenda. Ni mu gihe muri teritwari ya Masisi rurambikanye urugamba n'imbatura amabuye hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za FARDC, APCRS ndetse na CMC FDP. Ariko kandi hagati aho ndaza kugaruka ku ntambara ya gatatu y'isi irimo irakomanga yatangijwe n'igihugu cya Israel gifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba bamaze guhangana na Iran mu buryo bweruye kandi bugaragara. Nyuma yo kwigabaho ibitero bikomeye, Iran nayo ikaba imaze kurasa ku birindiro bigera kuri 4 bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu bitandukanye. Iyi ni inkubi mbaye ikaze cyane mu buryo burambuye, kandi mbasaba kugira ngo namwe muze kudusigira ibitekerezo byanyu muciye muri komanteri. Kuko nayo ntangiye mbibabwira, ni amakuru arimo araturuka muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu gice cya Sange. Ni nyuma y'amakuru yagaragaye ku masaha ya mu gitondo, aho inyeshyamba za M23 uyu munsi wa none ziriwe zirimo zirakubitwa amahiri ari hasi hejuru, bikozwe na Wazalendo na FDNB. Amakuru akavuga yuko uyu mujyi wa Sange kugeza muri aya masaha y'isa 8 z'itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri waba uri wamaze kwinjira mu maboko y'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Amakuru mashya akavuga yuko humvikanye amasasu menshi mu rwego rwa Sange, mu nkengero za Sange. Amakuru akaba avuga kandi ko Wazalendo na FARDC bamaze gufata uyu mujyi, barimo guhangana n'inyeshyamba za M23 na RDF batera inkunga, barimo bararwana bazikuramo muri uyu mujyi mu buryo bwuzuye. Mvuye hano muri Sange ndahita nerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Muri Masisi nta kindi kintu kiri kuvugwayo, ni nyuma y'ibitero bikomeye by'indege bya drone byarashe ejo konvoye y'indege, konvoye y'ingabo za FARDC za RDF na M23 zari zirimo zirimura zijyana y'ibikoresho byango zijye gufasha muri Rubaya. Rero amakuru akaba yashyizwe hanze, nk'amafoto mwagiye mubona yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga, amwe namwe yagaragaje zimwe mu makamyo z'izi modoka zashwanyaguritse, izindi zirashya neza zirakongoka bya bindi byo hanyuma. Bikavugwa yuko byibura ikamyo zigera kuri 6 zari zitwaye abasirikare b'intarumikwa, ngo bari ab'intoranywa beza kurenza abandi bari batoranijwe kugira ngo bajye kubohoza Rubaya, bameneshe FARDC bashyire ku birometero bya kure. Abangaba drone bose ikaba yabacucumye itavanyemo n'uyu numwe wo kubara inkuru. Nkuko amakuru abivuga, ngo ni igitero cy'indege cya drone cy'ingabo za FARDC cyakozwe kuri agisi ya Mushaki Rubaya. Imodoka y'abasirikare b'u Rwanda yari yikoreye bamwe mu basirikare beza kurenza abandi, yaje gutungurwa n'iyi ndege, maze mu kuyirasa ntihavamo n'uyu numwe wo kuzasigara ngo abari inkuru ya bene wabo. Ibi ni bimwe mu binyamakuru byo muri Kongo birimo birandika kuri iki gitero. Bikavugwa yuko rero kimwe mu bintu bikomeye birimo biragarukaho nanone ni urugamba rurimo rurahanganisha Israel ndetse na Iran. Abantu benshi bamaze kugaragaza yuko uru rugamba rwa Israel na Iran ndetse rukaba rurimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushobora gukurura ibyago bikomeye ku ntambara y'aka karere k'ibiyaga bigari. Nubwo hamwe ari mu burasirazuba bwo hagati, ahandi hakaba ari mu burasirazuba bwa Afurika, ariko ibi bice byombi bifite ukuntu birimo birakururana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yiroshye muri iyi ntambara byatumye Iran ishinja Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitero bya gisirikare, kandi isezeranya kwihimura bikomeye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cya Repubulika ya Iran yamaganye kuri uyu wa gatandatu ibitero by'igisirikare cy'ubwicanyi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ifatanyije na Israel mu mijyi myinshi y'iki gihugu. Yemeye kandi gusubiza yuko yateguje gusubiza kuri ibyo bitero mu buryo bwihuta. Mu itangazo ryagenewe abanyamakuru kandi bafite aho bahurira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tehran ivuga ko ibitero byagabwe mu gitondo byagerereje intego zose, ibikoresho bya gisirikare n'ibibanza by'abaturage bikangirika cyane. Kandi
yateguje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel yuko ibi bitero bitaza kugarukira ahangaha. Bityo amakuru arimo aratugeraho uyu mwanya wa none ni uko Tehran nayo imaze kurasa ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibarizwa mu bihugu bigera kuri 4. Yamaze kurasa ibirindiro by'Abanyamerika, imaze kurasa ku birindiro by'Abanyamerika biri muri Emirate Arabe, yarashe ibiri muri Kuwait, irasa ibiri muri Qatar kandi irasa n'ibiri muri Bahrain. Ibyo byose ibyo birindiro Iran imaze kubirasaho. Abantu benshi bo bakavuga bati intambara ya gatatu y'isi igiye gutangira hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, nibo bagiye kuyitangiza. Ni intambara ndeba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaye izina ngo rya Epic Fury. Epic Fury ni igitabo ngo kigizwe n'igice kinini cy'uruhererekane rw'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bigamije gusenya ubushobozi bw'igisirikare cya Iran mu rwego rw'ikibazo kiri hagati ya Washington ndetse na Tehran ku bigendanye no gucura intwaro kirimbuzi. Nubwo rero Tehran ndetse n'ibi bihugu by'Abarabu wumva barimo baragenda batavuga rumwe, tekereza yuko niba Tehran yamaze kurasa muri Emirate Arabe, ikarasa Kuwait, ikarasa Bahrain ndetse ikaba yarashe na Qatar, muri Qatar ntabwo biri buze kurangirira ahangaha, intambara ishobora kuza kwaguka ikagera ku rundi rwego. Ibi rero bifite izihe ngaruka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda muri rusange? Hari ingingo ngende guhita ndeba hano, namwe muze kumbwa niba hari ahantu bihuriye. Niba Amerika yatangiye guhangana mu buryo bukomeye muri iyi ntambara na Iran, biraza kuyisaba nanone, yego bafite ibisasu byinshi babitse mu bubiko, ariko biraza kuyisaba yuko igomba guhita itangiza urugamba cyangwa akandi kazi ko gukora ibindi bisasu bishyashya bigomba gusimbura ibirimo birakorwa mu bubiko. Nge ku ruhande rwanjye mpamya yuko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran ibi bintu baba bakora baba babiziranyeho, ahubwo bakaba bafite intwaro zishaje, bakaba bafite ibisasu bishaje mu buryo bwo gushaka ukuntu bagomba kureba aho babishyira, bagashoza akajagari n'akaduruvayo mu isi kugira ngo ibindi bihugu bibahomboke inyuma, niba ari inyungu zitangire ziboneke cyangwa niba ari n'ikindi. By'umwihariko Amerika na Israel ibi bintu babikora babiziranyeho, Iran nayo buri bikora mu buryo bwo kwirengera. Ariko nanone hano dore icyo ndimo ndagarukaho ni ikibazo kigendanye no kuba iyi ntambara ya Iran igiye kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda mu ntambara bahuriyemo nabo. Muti byifashe bite rero? Mu busesenguzi ndetse n'ubunararibonye bwanjye ngewe ndebamo nuko Amerika igiye guhita yihutisha ibikorwa byose yari ifitanye na Kongo bigendanye n'amasezerano y'ubucukuzi no gutunganya amabuye y'agaciro mu buryo bwo kugira ngo ikunde ibone amabuye agomba guhita yifashishwa mu gucura ibindi bitwaro bishya. Twibukiranye ko hano muri Kongo amabuye yose yifashishwa mu bucuzi bw'ibisasu kirimbuzi Kongo irayafite, zaba izo za uranium, zaba izo za tungsten n'andi mabuye menshi yifashishwa yose barayafite. Kuba arimo rero biraza gutuma Abanyamerika bahita bihutisha operasiyo zose zigendanye n'amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuri Kongo, kandi niba operasiyo zo gutunganya inzira zose zigomba kwifashishwa mu bucukuzi zigomba kwihutishwa, biraza gutuma Amerika ishyira igitutu kitoroshye ku Rwanda kugira ngo narwo ruvane aba basirikare barwana ku butaka bwa Kongo kugira ngo ibikorwa byo bitangire. Ntabwo mbizi niba mu busesenguzi n'ubunararibonye bwanjye nawe ari kubibona, ariko nawe wansigira igitekerezo cyawe cy'uko urimo urabireba. Kuba intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ya Iran na Israel na Amerika yatangiye, bigiye kugira ingaruka ku Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa babwo hano mu burasirazuba bwa Kongo, kuko Abanyamerika baraza kubashyiraho igitutu kugira ngo bakunde babone uko bacukura andi mabuye. Yego Amerika ifite ububiko bwinshi bw'amabuye ndetse bibitse amatoni n'amatoni y'aya mabuye, ariko yakayabika yakagira, nayo ikeneye gukoraho, ariko yizeye yuko ukwikuraho ari nako isubizaho. Ntabwo yakwishimira kubona stoke yayimanuka kandi idafite aho igomba gukura asimbura. Bityo rero ikaba igomba gukoraho mu bucuzi no gufaburika ibyo bisasu byabo bishyashya, ariko ame mutake inizeye yuko hari amakontineri yandi arimo araza ajya kudepa andi mabuye mashyashya. Reka mbashimire, mukomeze kugubwa neza.